Einkundleni zokuxhumana ke nje kuzo zonke indawo ngisho ezitolo ezidayisa umculo uma uthe nje Mtolo 1 yes uMtolo 1 ke ngiyaye ngifuna ukubapelela abantu ngoba abanye basuke befaka uN ngapha ka bethi Montolo bese bethi asikutholi thina ngithi screenshot ngivele ngiphoxeke uthi M T O L O 1 okay u1 lo inamba kuvele kunje bese kuvela lobuso ke bese ke usuya smile ke uqhubeka wenza lezo zinto ngoba lobu buso ngomthetho buyi breakfast buyajabulisa bubuso nje obufamous ngeke ngithi mangihlangana nabantu bethi kambe ngangikubona phi noqala ukungibona ngibona ukuthi ukuthi kunaleyo vava ngoba ibapha abaculi esafisa ukuxhumana nabo la ekhaya ngifisa ukusebenzisana nabo angizukumusho lo engizosebenzisana naye bakhona laba engifisayo namba nje labafana bakwethu labo jeze ekhulu laba ofisha abakhulu ngisafuna ke bezoba isidudla nje la eduze kwami sisebenze nabo abafana bakwethu kube ojayivers emnike baningi ke nje impela ngeke ngeniqede siphi isigwebo sentambo mfowethu Ntambela madoda unkanini wakithi omfishane nje ongaka umfishane ongaka yizo zonke engisazosebenza nazo iningi nje iningi ubani ongafisa ukumbona omnyanyayo kumaskandi ngizothi akekhe ngimnyanyayo ukuthi khona abake bengihlekise ukuthi ngathi ngingabuza ngithi uyacula nawe bese ngibona ukuthi ngizenza indida chobachobana ngispeaker ke uthi angibuza hayi akekho hayi akekho ngamthandisisi lapha kumaskandi hayi ngibathanda bonke nginithanda nonke eza kwethu zizonke nje ingane kusho ukuthi koyokushinga unamba 9 ingoma ngesizwe lapha uthi wenzani lapho wena ngakhuzwa kakhulu lapho ngakhuzwa kakhulu uBhesi umfokaduze phansi kwelasemsinga emahlaba wathi kimi uzalwa kithi ke ngenhlanhla umlandeli umculo wami kakhulu wathi kimi wemntolo 1 ngasabela wathi wemzala ngasabela wayesethi uyabona uma ucula bese ufaka umntala lapho uthi wena phunga lenja nekhanda ekhulu uthi ususinika inkinga ke thina mzala ngoba ngidlala ngedwa endlini sekufanele ngene online ke manje ngisesha uphunga lenja uthi manje mzala uyisilima uyidumisa wena udumisa nophunga lenja ngoba sekufanele sihlupheke thina sicinga uphunga lenja wathi nje lento yomntala lapho wathi lento yomntala lapho nje siyobona lekhanda wathi lento yomntala biyeka shanje ingomjabulisa abantu silalele ingoma zakho wedwa nje ungasitsheni nje ngomthabela ungasitsheni ngophunga lenja ungasitsheni ngosebedlile ngoba udumisa abanye abantu okay sekufanele singene online manje siyobheka ukuthi usebedlile ubani sekufanele simthande manje ngenxa yakho sigcine mhlambe sesithanda kakhulu usebedlile ke thina ukudlula wena wenza ushona phansi wena lo uthi udalabha yena sesiyophetha nje uthini ngama foreign leza sehungwang ezakwethu ingane kodwa manje izidlela kakhulu umsebenzi zikhuthele zona nami ngeke ngiqashela inkontrakini yami kodwa nje azithi ukukhawula ngoba ezinye zazo inemkhuba eminingi kakhulu zinemkhuba eminingi kakhulu ake zithi ukubuyela ekhaya ziyocabanga ukuthi mase ibuya zizobuya seyiphethe emuphi umqondo ngoba seyiyakwazi singakuthandi ilokho nje ngingakusho angiyicwasi angiyibandlulule ngoba ngelinye ilanga umculo wami uzongithatha uyongibeka khona le ngisathi sazobuza lokho uzongithatha uyongibeka le angifuni ngithi umntolo wasixosha angiyixoshi ngithi kodwa ake ziye ekhaya ziyocabanga ukuhlehla nje kwenqama mabe ngakwazi ke ukuhlehla kwenqama bazobatshena bazobatshena odadewethu lapha vele sikhulumile isilo siqale sathi ke odadewethu baqomile amakwerekwe ukhona futhi usisi owathi mawufika nelanguage yakho endaweni nawe ikwerekwe ngokwazi ukuthi ikwerekwe umuntu ongayena wa South Africa ngithi kunjalo akusinjalo umuntu okhuluma ulimi ongaluzwa nje okwetizayo ikwerekwe legama lelasuka lapho ukuthi uyakwerela asihlukaniseke la ethenini yakwetiza yakwitiza uyakwereza kuthi amakwitikwiti amakutshukutshu umuntu ongamuzwa yebo mfethu kahle kahle kwakuyikho lali lapho vele lo gama
Yeah. kwase kuba ukuthi Uselapho nje ngingakakhohlwa isilo samabandla onke ngiyasihlonipha bayedwa ngangezwe lakhe ngikhalile kulawo mazwi uma sithi silo ngisibone engathi lelizwe ngempela naso siyalibulala uma sithi ke sona okungcona bahambe kusala abashana mina ke ngehlukile ngokwami umcabango ngiyaye ngiyikhale nale eyayibekwe kudala emandulo singakazalwa ke nesilo esikhona leyo ukuthi kuthiwe ingane wena yise mawungayikhokhela ibhilonga komalume yomalume ukuthi ke babe iplan ukuthi lento uma samba ngoba isibongo samba siphele wena kuboka khokho wakho nje usungagana kuboka gogo wakho nje ozali babo wakho nginqamlele eduze usangagana wena uvusa inkehli ake ngithi kubaba wakho wahlala nawe lapha ekhaya konina sekufanele abuvusa inkehli mawusuyivusa ukhona la kuzothiwa nimithisane nodwa kanti cha bese kumele uvusa inkehli abayibonanga kahle labantu abashalo yamthetho lithi ke lami kulesilo esikhona njengamanje ubaba wethu sonke uma ethi abahambe labo bokuhamba kusala abashana usiko loyisa silwazi thina uma besala sebesigwaza laba ngoba sebesibamba inkunzi beze bekugwaze noma usuyikhiphile ifoni kanti ufuna usiko isilo sona sithema sicabanga sathi sizokwenza njani ngaleyo nkinga mina bengingathi ngesingami lo yamthetho isilo lesesikhona ngoba mhlambe kwabekwa usiko kudala imfundo ingakabi yinhle nomcabango kwakungakacatshangwa kakhulu ngoba kwakusadliwa izinto ezifana neinkobe ake siushintshe sona umthetho ke sibeke omusha manje ukuthi wazalisa ingane senze njani noma ungakhipha inkukhu nje ke noma imbuzi eyodwa ingane ibhilonge ngakuyise asingasukondlelana sesondlelane kakhulu ngempela njoba nginezingane zamantombazane ziyasebenza ngenhlanhla izingane zami maye usho ukuthi mayizele sivumelana ukuthi zizalela mina Lungile lengane ke mayihamba isifuna usiko layo ngaphela amantombazana agcine sezala ngenkululeko maye ngefreedom lo muntu siyakhula lengane iyagqekeza ibamba inkunzi igwaza abantu iyebe endaweni yisele lingasalawuleki sekuyaqala kusolakala ukuthi isithisho sakuloya muzi kanti kuvuka usiko lwayo kubo unina akazange abe nenhlonipho yokulalela ukuhlonipha uyise wayo wamala emithi sisu sikhona wathi angimncenge vele lengane izobhilonga komalume ngoba ubona inkinga zingaka abantu besifazane bathwele lelo gama lokuthi bona mayezala ingane yomalume bafe labo omalume afe yena lengane lokho ithi ngwakwazikalala kodwa sonke siyaza kuyona yakwazikalala yawabuthelezi lengane yazalwa umazikalala ngiyabonga hayi baba umntolo ngathi sizobe sikufune ku round 2 ku Facebook utholakala kanjani angifuni ukuphawula kakhulu kule nkulumo wadi ikhuluma umntolo wani ku TikTok umntolo wani ku Instagram umntolo wani yonke nje indawo yonke ngiyacabanga ngisho police station impela kufanele abe likhona ekhanda lami babhalile bathi umntolo wani ngakithi mangathi umasipala wangakithi ngempela angikho lapha kwamasipala kusho ukuthi uyangixhaphaza mayenze njalo kuseyibo bonke laba bathatha imali yami inika abanye abantu basebenzele ekhomene evuzayo ikuduza ngomlenze awuhambi kahle lapha uma ngekho umntolo hayi bafowethu akusiyo umcimbi loyo asikufihli nje lo maye ngekho umntolo wani phela abantu banokungifonela bethi asiyanga ngishukuwe njengoba nibona amathikithi angasathengwa asazojika nje amathikithi lemcimbi yena ngenxa kaMntolo Nthabela utheni sivalile hayi bafowethu siyabonga ngicabanga ukuthi sewugadleza phuka umuntu kaMntolo noma safuna ukugadla singakuvaleli ngaphandle ngibonge kakhulu umbuzo wokugcina ukugadlelana ukuphungalenje uphungalenja ukuthi insizwa engiyilandele kakhulu ingakabi nana lolu hlelo oluyisikhondla khondlo lingaka ngiyilandele kakhulu isashala ke ngihalele nje ngesagile ngithi kazi mangayi ngithi ngesagile ngajo ukuthi bafowethu siyabonga kakhulu sicela nisibambe kuhlelo oluzayo ni subscribe nenze konke nami unodaba noma ngathi udumila udumanga komiswa siyabonga kakhulu danko amen